Rwng moजां सदागर कलय जे समung sungkha omongkha TTADC hafangbai tiduljak PWD Bedekni bisingtui Rang bisigo tamo samung khaijaka be bo amsai rogo tamo samung khaijaka sajabe reply TTADC ni PWD Bedekni bisingtui Rang bisigo bebagai kaijar junalo dal bidal road, school building, hostel building, DWS works, aborokai samungro, khaijaka, tei khaijagai tongo. Ini samungro kungkha excluded area fund ni bisingtui 75 sni chiba numbers samungni bising Brichi sa 41 number samung tabuksak joratui khai paikha rang subaijaka 1242.65 lakhs teibo 34 hamchi cha hamchi brui 34 numbers samung cholui tongo progress ngui tongo transfer fund PWD R&B ni Bachi Ham 53 numbers samung ni bisingtui 34 Hamchi Brui samung tabuksak joratui khai paikha rang subaijaka 693.93 lakhs teibo 19 numbers Chichipu numbers of samung progress of tribal welfare funding round 628 lakhs sanction Rudakha Kaichipu 9 numbers Kaichipu means 9 numbers samung ni bagoi boni bising kaisa samung tabuksak joratui khai paikha teibo kaisa 8 notes samung progress of 15 finance commission ni rangbai kaijisa 11 samung ni bising kaiba samung tabuksak joratui khai paikha rang subaijaka 10.72 lakhs tei kainok samung progress of revenue oblique unspent oblique interest money ni bisingtui 133 rasa jitham numbers samung ni bising 92 no samung tabuksak joratui khai paikha boni bising rang subaijaka 447.93 lakhs tei kaisa bini samung tongo teibo 21 numbers of samung progress of tei kaisa bini samung ADC amchai rogo brick soling lama khaijaka hingke it eba bricks khokjago apati mung rokno kasona bagai ketal wansumung beton reply obohai lamani it khokjakmani kok silsamung tabuk joratui gurui eba jung mania asukro specific amhai tudi tongkang okay gorong adong thani chini koimung tongnai specific lamamo amoti I khokgamung tongakai tau kini ang sarang musungo house buskango list rijangan info list rikangkai sum inquiry go klairenai aboni bagai sum yapri buskanai next bo je proposal ti bani concrete lamani bagai
जों ताकलाय बाजेट over 5,000 crores जे promotion नाम देखा अमो राज्य सरकार जोंनो जुदि जुबाचुरि खांखाय जोंनि बाजेटनि मते कंक्रीट स्लेब खालायै लामा खालायनि जोंनि खुनु जोंजाल पांग्ला दा होनोबा जे सामुंफोरा थांनानै उनि अ सामुं थांनानै खांखाय रांनि प्रमोशन खालामनो नांनाय गैया ताकलाय जे रां मानथायाव देशों बाजेट नारखा जब डक्टर निबागै दं खाख्लायो राज्य सरकार जोंनि उनावसो जेहेतु बाजेट फैसा जोंनि बाजेटनि कपियाव सौहैखाना ओंखाय बर' गोनां आदमनि जे प्रपोजाल जों जायख्लाय आमनो फैनाय जायो देबबरमा जे नारखा admitted question amongka PWD hapango ketal council haya kheba Debbarma power of haimani yagulo busuk lama ketal snamjakha tungmungno snamjakoi tongkhe bobo amchai busuk snamjakha disha salone saklaimu TTSC hafang go ketal council haya eba Debbarma power of haimani yagulo bebagoi hamchi brei 34 ketal lama snamjakha o ketal lama rok je amchayo snamjakha west oblique sipai jola zone aro kaichar aro kaichuku 9 south oblique gumoti zone kaichi 10 north oblique unogoti zone ba 5 dolai zone kaiba 5 kwai zone kaiba 5